Ramdani is 9 months pregnant. Guys, congratulations to Mama. They perlu pilih ifam layo family's member. Okay. Yeah. This one? Yeah. Layo family's member. I got 10% discount. Di biarkan. Sister is giving us. Thank you. You're welcome. Bye. Dia parlok mencangi adon. Hang ni ha pot lapalang renjak. Di keskuti jung iba iya jonga menta tingnya le jerung hakani ka wei ke jakabam menta kasngi ka wei ke jakabam bat nginya bam ayu mah ti kani ke jakabam menta kasngi kadan today special crispy chili baby corn chicken shawarma garlic prawn chili prawn Kolkata biryani nginya nginya bam ayu mah pasla Tika ni kan parlok kata kadukan. Nilai irung siapa kalong kum nama. Ito bos maroy. Hai bos. Oh bos. YouTuber ini YouTuber iladan lepas parlak ni. Spin itu glimpse kan dia nak parlak malu-malah. Ini bos jampi. Balai di pet YouTube. Di scan ti. Nanta. Pi lak ban keren kena kesaj. Entah madang abdi kebam. Itu anda dapat namakan pot lah. Kenru. Kalau abet. Entah tidak nyepot enjak to harap kau ni man kebam to harap kau ni. Makin sampai di kalau Di pila sedang order ada misteri ke bang order. Chalo. Halo pelok project pedan sebahagian yang kasih YouTube channel ini kembang ama tapi dan buat penjak hemat aslam bang nim jule video pam sure kedan apa yang video ba belum cuya di pam itu na tentang kan special video bang ini pam atau ke video bal ada teh bang video itu kan ini pam pam apa restoran ya kayak kebab laknes mesti ya kau blog sebagai bang tentang lapan orang itu kebab kuama. Ini spini ke bang ni order tentang dan up ya order terjadi ini spini itu untuk lakukan lemah. But kalau ngilap ya kan ke fast food ke restoran pun ke junador kan bisa pen PHAU ngalap ini meni sedang kena kusai bang bisa batai bah kumnu batador bakat nu kadai. Mah PC ini bos. Pede. Ah, miskin dulu ni. Mah. Ka food jangi kala ready. Oh wow, what is this? Momo peri. Ibang hadai. Bila yung biak buat ni. Nengok yung biak. No. Kabang tu ngalalap ni. Ma. Telawan. Cuma makan chicken yang bi. Tu KitKat. KitKat shake. Kini di mango shake. Ni jeng nama bang kembang coklat. Because you are a chocolate boy. Clothes lah. Teh perlok kini pet kibam jeng ya borok halapai. Pai meneng idang pen I tai patai embawan. Minta kene kat chicken biryani ni chicken chicken dry fry dai chili chicken dry fry simi gravy kadai momo peri ni KitKat shake but mango shake tang kitu mau kibam jungi chal mindu wa iswa
Dia perlu tanya lah ya sedang coban bahan bakar biryani mah. Tomato tu favorite jong PM. Bolong bangam kenjing te favorite lagi kan. Pipit dom ha. Nanti pegang ngalih PM. Ini udah. Don jong borohi. Basi. Ada apa lain Itu ya way. Way seduru deh. Lightly. Ya. Jadi panas. Biarnya. Kadang don te khalut. Sedang mah. Yang cukup. Jar pula pinjam nas isyoma. Yang sedang syodakan ya. Abad ini kan. Yang sepenkut pada umumo. Nyaman, wifi. Ini bakal bangsat dasar. Jar masuk. Pengi pas sedang. Nampak senang dah. Ini pas sedang pengi. Sedang mana kalah deh. Basah. Ada pencet rumah. Rumah. Dah. Lanjut baru ni. Wah. Kabang macam ni. Amat ini. Biryani. Di. I feedback. Biryani. Bangun Nah. Jom. Bangan. Ini ban nakatahan tulong medium. Manyak berian itu bagi coba. Sa dry fry dan I feedback. Lambat. Pak I feedback dulu. Dry fry. Bangan. Pegang jauh. Ajak momo. Apa? Ini suatu coba. Tidak ada buram kaki. Ini abang bincai celbek pengisi teh kabang. Momo rush pam. Tapi aku. Teh perlu akan ke jus jeng bayi jeng amon yang mango jus yang bakasat lah. Teh ngalaman ngaruh kasat siang. Ini bamsa. Bat kabang bat kesan. Nak keslip baik keder. Ngam long ke tang bandang sat ni. Dap kuat di show teh sebut no. Salah. Mentangin ya ba momo tan I review free.เป็นคัดงามtan tu mak undi dish Kador. peri momo pen i Ekspor nanti kada siap. los alday ibang hati momo pait pagam Mak ngamon ta. ra kaplyang Top. betul bat kaplyang kan bu na tu syamat kan mat biang kan Momo buat kedua siap. saan tidus ni di pen ibang teh Yo em Kawan. thêm từ nhà mình vô perlok nice ya baka momo
Top. Like cream sino lah kay dong bulok mga. Ada. Te perlu ketungi lah ya banyak bami mah. Solah kadang dan bang yang melawan pelut tinggal supaya no. Tiu niru hap pelut dah jeng pembersih. Yang pelut banyak tanya. Hap syong hap di relax because di sip syongkai senang bahkan tejas bah ngomdan kepua syuk mentang alami kepua biang. Buat enggak mah. Tapi ngomdan kepua syuk mentang alami kepua biang. Ramadan is 9 months pregnant. Guys, congratulations to Bama. Teh kebab dia kebiang ka TikTok. Tentang dem nani nyali no sieng ne nyali 10 ne menang ra marpo 10 ru pen i World Cup pen i game ah dasngi. Te siapa nilai yang sieng ne 10 yang penang pandai mah dah ngilis siang ru ini ke video mod kelak dah yang dah ngilis po 10 ru ke video kentang jarong. Mah Keep watching. dah pelut kita ke jus jongah. Dah pelut lan ni. Dustbin jongah. Ni dustbin. Nyate center naik akleng ra. Tanya. Ya, nyata keti. Tanya kan. Ni ngalaling ate bi. Ngalak samtiat tak selak bang lah. Cah ini melek nak. Ada pelut kita. Nasi atang buat pelut he. Te perlu pilih ifam layo family member. Okay. Yeah. This one? Yeah. Layo family member. I got 10% discount. Di biarkan. Sister is giving us. Thank you. You're welcome. Bye. Good night. Te perlu ngenya linom ta. Pelarang nadu menes labi. Kane de harar kol ni kane kedukan. Harum jong ketika tika mandir mah dan kene pe lalem lain ta. Lalem lain. Tacang nyian no. Te perlu menemang yang mas min atau napa. Cafe ne ka restoran ka badai ate po alkol ni tengi ni ong pi ngim nang ban. Jadi saya ini sepo puluh ne sepo Sajian, dia ni kami ada sih 10 nama bah latat palat mah, mai itu mangaro latat, dia sebalah saya sini hamin dah cinglan, teh dan kami bangin, ras tiak kalau mana saya sini hap kidang step, dia tanya lah yang dang si yang bangin ya, ras no saya bangin, ras teh kuan kan, kot no ka video ke jongi kan, dan dai. Dia perlu tang tu video untuk konon pas kendo paper kan next video panson pas bahasa like share pas subscribe pas ada teman ni video jungi bamta singiro sia komen sedangnya ai mesim pas kacing ai mesim jopi kadang ketik ini teh Nah ya mesim ni dia kata kerja kabam the best ha kantan ki student ki office workers mabi tadi gitu pi bam jushat hayin kumba tiba sabang ha but then kumba pio mani mau bangi aja discount YouTuber discount so we got a discount kindia takal pareman ma itu ikon mani ila subscribe ni thank you so much sister for giving us a discount and I hope you're subscribe yang empat I hope you have subscribed and have seen our video as you have searched our name that time so thank you so much for the discount and hope you have a prosperous shop and your shop is so tasty. Good night. Love you all.